برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. در استودیو با شما من ساعت مولایو و اسماعیل جان خلوفین باشیم. اینک در برنامه ما تماشا کنید. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده یکجا با نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهری پنجکند آمده باشندگان آن را با عید سعید فطر شادباش گفتند. در پرتو دستور هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده رئیس ولایت سلطانزاده تاجیبوی به مناسبت عید سعید فطر به مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان در شهر پنجکند تشریف برده از شرایط بود و باشیشان دیدن نمودند. همچنان باشندگان این خانه امید را به مناسبت عید سعید فطر مبارکباد نمودند. همه شما را با فرارسی عید سعید فطر از نام رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده مبارکباد میگویم. امیدوار هستیم که شما همیشه صحت و سلامت بردم سالم با خاطر والده زندگی میکنید. باید تاکید کرد که شناخت قدر شما همیشه در مد نظر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این عیادتی که امروز صورت گرفته ایستاده است در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفت. اینچنین رئیس شهری پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده باشندگان خانه پیرانسالان و معیوبان را به مناسبت عید سعید فطر تبریک نموده قید نمود که یتیمان، پیرانسالان و شخصان امکانیتشان محدود همیشه در مد نظر حکومت و دولت قرار دارند و حکومت همیشه از وضع زندگانی استقامت کنندگان آن خبردار گردیده و بهر شرایط بهتری زندگانی آنها همه کوشش و تلاش خود را دریغ نخواهد داشت. در رفت دیداربینی همچنان نماینده ولایت سوق و رئیس شهری پنجکند از انبار مواد خوراکی خانه اینترنت دیدن نمودند. از این دستگیری و غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باشندگان خانه اینترنت مذکور منتدار بوده سپاسگزاری خویش را چنین بیان داشتند. برابری جناب عالی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در هر عید و مراسم ها به عبادت ما میاد و برای ما خوراکه و پوشاکه میارد. الهی خداوند عمر دراز و فیض و برکت و آبروی محمد را نصیبشان گرداند و برای بار دیگر همه شما را در این روز مبارک سعید فطر تبریک مبارکباد میگویم. خداوند یار مددگار شما. توجه و غمخوری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکند و نماینده رئیس ولایت سوق باز هم بازگویی آن است که چنین افراد طبقه های نیازمند جامعه همیشه تحت نظر حکومت و دولت قرار دارند. گزارش مرتبه رحمانوه و طلبشا تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. در خانه موزه شاعر خلقی تاجیکستان استاد زندیات لایق شیرالی آمادگی ها به 80 سالگی این فرزند ملت ادامه دارند. به مصاحبه ما توجه نمایید. من باید کمی درباره آثارخانه استاد لایق نقل میکنم، چون استاد سال 2000 در سن 59 سالگی درگذشتند. همگی در دوام یک سال این آثارخانه بنیاد شد و سال 2000 جشن 60 سالگیشان را در این زادگاهشان در این آثارخانه گذرانیدیم و بعداً با همه آن نفرانی که برای درباره استاد لایق مقاله انتشار کردند یا سوگنامه نوشتند و اون مقاله ها و سوگنامه ها اولین شده استاد سفر عبدالله در مجموعه کتاب مرثیه خورشید چاپ شد که برای ایشان من اظهار تشکر میکنم و هر یک نفری که میخواست در وصف استاد لایق سخن گوید یا مقاله چاپ کرد یا شعر ایجاد کرد در این کتاب چاپ شده است. و دومین کتابی که من اینجا باید معرفی کنم و از ایشان اظهار تشکر میکنم عثمان جان غفاروف پروفسور و یکی از استادان دانشگاه دولتی به نام
бобоҷон ғафурови шаҳри хуҷанд ҳастанд ва изҳори ташаккур аз номи аҳли хонавода аз номи тамоми мухлисони шеъри устод лоиқ мерасонам, чунки эшон хеле заҳмати калон кашиданд. 4 нашри ин китобро худашон ба ибтикори худашон чоп карданд ва бубинед ки чӣ як пурмуҳтаво китобе ҳам ба нашр расидааст. ва инчунин устодони зиёде китобҳои дар васфи устод ё дар бобати устод чоп расондан ва амаки бузургам устод хоришариф шералиев низ инчунин ёддоштҳояшонро чун китоби фарёди дилфигор дар вазни фарёди бефарёдраси худи устод чоп карданд ва хеле хонданибобу ва ҷолиб ҳам ҳаст. дар оянда бо нақша дорем ки бо иловаҳояш чопи дуввум нашри дуввумашро ҳам идома диҳем. ва аз устод мисбоҳиддини нарзиқул ки бо номи фуруғи ҳастӣ як рисолае чоп карданд, инро низ бояд зикр кунам. бештар дар бораи нақди адабии шеъри устод лоиқ рафтааст инҷо сухан. ва аз устоди устодон ва дӯсти бисёр наздики устод лоиқ абдунаби сатторзода ки эшонро ман ҳамчун ба унвон як амаки худамро мешиносам ва устод маъруфияти тамоми форсизабон дар тамоми кишварҳои форсизабон дорам ва наздикӣ ҳатто дар донишгоҳи Самарқанд 1-2 моҳ омада ҳатто тадрис ҳам гуфтанд, чунки маъруфият ва маҳбубияташон берун аз кишвар ҳам паҳн шудааст. ва дар ин ҷо бибинед ки мақолаҳои маҷмӯи мақолаҳошон ва бо унвони аз рӯйдакӣ то лоиқ чоп шудааст ки як рамз ҳам дорад, рамзе ки бибинед ки дар зодгоҳи устод рӯйдакӣ устоди дигар, устоди баланд шаън, устод лоиқ ба дунё омаданд ва бибинед ки ҳамин як риштаи назмро устод абдунаби сатторзода аз қарни 10 ба қарни 20 расонданд. бибинед ки устод абдунаби сатторзода баъд аз 1000 соли даргузашти одаму шуъаро устод рӯйдакӣ ба дунё омадани устод лоиқро низ инҷо зикр карданд ва як риштаи назмро аз қарни 10 ба қарни 20 оварда расонданд. бибинед ки ин риштаи ногусастанӣ занҷирае ки ҳаргиз гусаста нашудааст ва идома меёбад, инҷо бояд зикр карданд. ва албатта рассомон низ дар ин ҷода қадамҳои бузург наҳоданд ва рассоми халқии Тоҷикистон Исуф Сангов бо тӯҳфаи худашон инҷо бибинед ки як мусаввараи устод лоиқ ҳам тӯҳфаи осорхона карданд ва китобашон ки дар инҷа маҷмӯи асарҳояшон чоп шудааст тӯҳфа карданд. ва бисёр бисёр китобҳо ҳаст ки агар бо тангии фурсат мо наметавонем ҳамаи онҳоро зикр кунем. ба наздикии устод Камол Насрулло низ маҷмӯи мақолаҳояшонро оид ба устод лоиқ тӯҳфа карданд. барномаро идома медиҳем. дар тарабхонаи меҳри муҳаббат бахшида ба рӯзи оила чорабинӣ баргузор гардид ки он як нав эҳтиром буд ба оилаҳои намунавӣ. ба гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. рӯзи байналмилалии оила ин эҳтиром эътиқод аст ба оила. ба ҳамин хотир ҳамасола санаи 15 май рӯзи байналмилалии оила ҷашн гирифта мешавад. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи кор бо занон ва оила ҳамчунин дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизбии халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар тарабхонаи меҳру муҳаббат чорабинии идона баргузор шуд ки дар он оилаҳои намунавии шаҳру деҳоти Панҷакент гирд омада буданд. нахуст паёми табрикотии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Афзалшоҳ Дӯстзода ба саҳми иштирокчиён расонид. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки пайваста барои устувории ҷомеа барои бунёди оилаи солим ҳамасола дар қаламрави кишварамон аз ҷумла дар шаҳри бостонии Панҷакент рӯзи 15 май ҳамчун анъана рӯзи оила таҷлил мекарданд. бо ин мақсад ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати пешвои муаззами миллат
برای بنیاد عائله سالم و استواری ستونهای نظام دولتداری تاجیکستان نوین این اقدام را در کشور ما همه ساله تجلیل نموده ایستادم. قرار رئیس ولایت سوق از سنه 4 می سال 2021 تحت رقم 219 و امضا رسید که این لحظه ما در عرفه تجلیل روز عائله در اینجا قرار داریم. من همه شمایان را برای سهم ارزنده داشتنتون برای تربیت درست نسل نورس با تشبوس تجلیل این روز تاریخی از نام رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق سنوبر بخشیده و بزرگداشت روز عائله تبریک و شادباش میگویم. بگذار تجلیل روز عائله یک جشن تاریخی محک اساسی نظام عائله داری باشد و در این زمینه هر یک والدین برای بخشیدن حیات سالم و نسل نورس راهی بامران و پرسعادت روزگار را تقدیم نماید. سپس رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده حاضرین را با روز عائله شادباش نمود. نخست همه شما را برای اشتراک در این چهاربینی ادانه بخشیده به روز عائله از نام کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن شادباش میگویم. خانواده آن موضوعی است که در آن میتوان عشق خود را پیدا کرد. خوشبختی در عائله تولید می شود. چی میتواند در این دنیای افسانوی قیمتتر از عائله باشد؟ شرف با عائله‌ای که در اساس عشق زن و شوهر بنیاد می‌یابد. ثنا با عائله‌ای که اساسش محبت کودکان است. افسوس با عائله‌ای که به دولت و ثروت جمع آمده تکیه می‌کند. عائله شبیه کشتی است که در بحر بیکنار زندگی پایداری کشتی به کدام ساحل رسیدن آن از هر نفری در آن بوده وابسته است. حاضرین ارجمند بار دیگر از فرصت استفاده نموده از نام کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن همه شما را با روز عائله صمیمانه تبریک می‌نمایم. و هر کدام شما سلامتی وقت اقبال نکو و خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. روز بین المللی عائله مبارک، سلامت و سربلند باشید. مدیر شعبه کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن همزیر زمان و کل مردم جمهوری تاجیکستان را با روز عائله تبریک نمود. در خاتمه چهاربینی به اشتراکچیان سپاسنامه و تحفه ها از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و شعبه کار با زنان و عائله و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن سپاریده شد. یادآور می‌شویم که برنامه علاهیده نمایش داده می‌شود. گزارش دلشاد حلیم و نگ محمد میرجانوف از طرفخانه مهر و محبت. در ماه شریف رمضان انسان‌های سخی و همت بلند حتی آنهایی که خودشان معیوبیت دارند به مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر پنجکن کمک رساندند. به مصاحبه ما با کامیلوف فیض‌الله ساکن دهه مزار جمعیتی دهاتی لایق شرلی توجه نمایید. سلام علیکم همدیگران عزیز. من کامیلوف فیض‌الله مزار شریف پنسیونر دوم گروپ. من همین خانه مصفیدا آمدم که دست خیر دراز کنم برای همین هم اولش الله تعالی دویمش این ماه شریف رمضان که در یک انسان یک نانریزه نان میتید برای الله تعالی خیر سخاوت میشه. دست یک دیگر گرفتن در کار پنجه برابر نیست. همتون به همین ماه شریف رمضان با که چی نیت و مراد مقصود داشته باشد الله تعالی به مراد مقصودتون رساند، خیرای به درگاهش قبول کند. ماه شریفی به خاصیت بیان خدای خداوند توی خانه شود و مراد خانه شود که نیت و آرزوی خانیش دارد. خدای خداوند فرزندای و پدراشون به توفیق انصاف دهد که مادرانشان خواهرانشان
فرزندانشون عزت و حرمت کنند، دست یاری دراز کنند. در این دنیای دو روزه هیچ کاری شکار نمی کنند. خداوند همین خیرهای به درگاهش قبول کنند. همتون خوش آمدیدتان نور دیده تاج برسن. омодагӣ барои сазовор истиқбол гирифтани 80-солагии шоири халқии тоҷикистон лоиқ ширалӣ идома дорад. гузориши дигари барномаи тилоятии пайғом дар ҳамин бора омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. санаи 20 майи соли равон ба зодирӯзи устоди зиндаёд шоири ширинсухан лоиқ шералӣ 80 сол пур мешавад. ба ин муносибат дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳри бостонии панҷакент чорабиниҳои гуногун доир мегарданд. дар назар аст ки санаи 18 май дар назди муҷассамаи лоиқ шералӣ бо иштироки меҳмонон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ҷамъомади идона баргузор гардад. ҳофизони шинохта бо истифода аз ашъори лоиқ шералӣ сурудҳои ҷаззоб замзама мекунанд. дар омода сохтану пешкаш намудани барномаи мусиқӣ намояндагони муассисаҳои таълимӣ низ ширкат меварзанд. наворҳои мо ки аз назди муҷассамаи лоиқ шералӣ гирифта шудааст метавонанд далел бошанд ки мактабиён ба ин чорабинӣ омодагии хуб гирифтанд. ҳангоми суҳбат баъзе аз масъулони чорабинӣ изҳор доштанд ки онҳо тадбирҳои заруриро ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани бахши фарҳангии 80-солагии устод лоиқ шералиро андештанд. назар ба иттилое ки гирифтем, чорабиниро мудири бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Мизроб Бобораҷабов ба ӯҳда гирифта бахши омода сохтани рақсҳо ба дӯши Абдумалик Сидиқов ва дилрабои Турди Алӣ гузошта шудааст. идомаи барномаи тилоятии пайғом. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 пайваста чорабиниҳои судманду хотирмон бахшида ба ҷашнҳои мухталиф гузаронида мешаванд. ба гузориши хабарнигорони мо таваҷҷӯҳ намоед. бахшида ба 80-солагии устоди зиндаёд лоиқ шералӣ инчунин ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 шаҳри Панҷакент با اشتراک اعضایان فعال کتابخانه تحت راهبری مدیر کتابخانه اکرام حق‌برده و نقش چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. در چاره‌بینی خوانندگان با تیاری همه‌جانبه از اشعار شاعر شیرین کلام شادروان لایق شرعلی شعرها قرائت نمودند. صد جان و دل فدایی یک مدت های مادر، فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر، بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان انگیزه شاید از الله های مادر. اینچنین در هفته جمع آمد دوستداران کتاب با حس بلند خودشناسی و وطن دوستی در وصف ستایش تاجیکستانی عزیز صلح و دوستی و در متن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان شعرها قرائت نموده و سرود سراییدند. ای پیشوای ملت نور و ضیای ملت آسوده کشوری ماست با رهنمای ملت. شما شخصی عاقلی، شما شخصی عادلی، در همه مشکلی ها شما حل مشکلی. بهر نشان دادن مهر و محبت مادر به فرزند از جانب خوانندگان خردترک و دوسترویی که مؤسسه ذکر گردیده با لحن شیرین کودکانه سرود الله سراییده شد. قید کردن به مورد است که در این درگاه علم جشن 110 سالگی میرزا ترسونزاده عید غلبه
و دیگر چاره‌بینی‌ها در سطح بلند تجلیل می‌گردد. برگزاری چنین آزمون و نمایش‌ها با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و بهره هرچی بیشتر به کتابخوانی و علم آموزی مشغول گردیدن خوانندگان و تربیت آنها در راه وطن‌دوستی و زیبایی پرستی راه اندازی گردیده همچون ترغیبگری علم و معرفت در بین کودکان و نورسان است. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. тамошобинини гиромӣ ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо мақсади таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 феврали соли 2021 таҳти рақами 42 қарори раиси вилояти суғд аз 12 апрели соли 2021 таҳти рақами 171 дар бораи ташкил ва гузарондани даври вилоятӣ озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва дар асоси қарори раиси шаҳр аз 4 майи соли 2021 таҳти рақами 90 дар бораи ташкил ва гузарондани даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар назди бахши фарҳанг даври шаҳрии озмуни мазкур санаи 20 июни соли 2021 дар толори кохи фарҳанг ташкил ва баргузор карда мешавад. ҳамдиёрони азиз, имрӯзҳо омодагӣ барои сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру деҳот идома дорад. ба ин хотир дар саросари ҷумҳурӣ корҳои созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ идома доранд. аз ҳамватанони азиз эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар ин раванди ватандӯстона бетараф набошем ва бо истифода аз фурсати мувофиқ хоса рӯзҳои шанбе ва якшанбе барои ободию тозагии маҳалли зист аз ҷумла хонаҳои истиқоматӣ тадбирҳо андешанд ва бо ҳамин бори дигар исбот созанд ки шаҳри мо хонаи мост. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу хотирмонро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.